ini orang sedang no ini program kat kuma mitip mo na ilom lang kum ni hari kupon antara ni program bakerpang berkata kalong kejing pelat ba ya kot balai keteng usyakri ba jar balat ho dari mengading classmate yang isya ko isya bawan pisya nora khasi nisgo mu antara ni kupon kami dan ni kupon yo ilom lang ka janmi nanta kene ka kam ka ngalap na kam ko khrau chi ka dei kami ka kam ko sup wan tho ya ka kot ni dan ni pastor masih akan pelai ni ko Reverend Dr. B.L. Nobri nanta iba S. Michael Jerwa iba ia kulelang hanehu nanta kidan juwe ki parlok ia kulelang hanehu but ya filang baru khat di bahayeng hasil kita kerja dari syasha ni semua dan tak ada pun yang belum langkung ni di haswa begini yo banyak sakmat ini program ini kong masuk bahasan kau ya Reverend D.H. Mukim harus banyak orang penolong di wakil bang dan ini program semua bahasan pastor kau pagi bang meni mana jadi bagi por dan bang kudim yang jadi koalisi konsumen kau mereka buat khidmat muta kebagian ini program kebagian wan pelong yang kebagian wan pelat try ni kon yang boleh tahu de ibu ko yang video bagi try ni semen ko ni program berstan kan menawai macam kan jadi baru kemudian pendak kon harga jinam berkejinam nanti ni ko ni tentang berasa dengan berarti kejinam berkejinam isni itu semua tu kuliah try ni Jerman iban kini program try ni Yesus dan kita cuba mencukup amin. Komunikasi buat pastor nanti ini ki jingdua yang diukur komunong ilam yang diukur na semua IP baru kata kibaran hang ni kejadian jauh pi ke air musim si kedai nak kita jong ilang baru kat komunal dua ingat boleh yang ngaram yang ada program na dua sedang dua upload program jadi marka por kalian kerana sesuai pada program sekitar pun review kita kejadian sering dap sistem man kan mau yang klan no jong ile temen masan bi nongrom te nom simthan ne ko te ne ko ni osngo ya ka jingkan balang ko nai nong tho te so ha ban ko ye sha ne ko yo nai jingkan balang ko kabili kong ngai ke purom ke jingro ro shoplay bola ai bor ra krishan yang bangan la bali ini endap ini kam kama radon ke jitu la khamslam ini apli ke jiwon kam om smala ban endap ya ka por ko beli ko beli la krishan bor bola ai nga ka por bangan la bali ini kam dengan ai ko play pi baro pi pastor baro di bulan hangi pastor di Al-Nongri di bayu juga di badeng dalam uliman jangan ada di por menshwa mai kupi Pak Michael di bangsa keren nak di Jamaica Pak Michael long di perlok punya pulilang ada di Polmesra niku dalam mungkin benjanga Pak Eling baju ibu dah ila anis si dengan harap mengalah benda begini kapan Pak ila hak patro dan kicing tho aju kalau juga ni kapan dia nak aku buat Pak Michael ya kacing dari kat ke jompi kacing kersan jompi kacing kristom jompi dan benda yang lagi kini kan long kumi bakal long aku beli batik lang kuman iba long chairman nak ini kacang biar minta iru ide perlu benci ni puli lang apa niku aku beli biru bakal kuat ini kapor dan nikah bandi ini kacang biar aku beli baru di postor di kementerian di komite balang iba haye iba asam iba perlu perjual baru iba dan nikah ini kapor ai bakal di kapor long kecil dari kat jomplay ini semua bagi dia jam dia kau minta. Oh chicken tian, nam sola ban keran halor kini kakon, kini ke kabang ini cisong, ringkap ipapa, nado bidang don, bat ke bah ipapa ina keran kita ini kebelang kok mesin jangan bangan sim yang ini harai bangan
thọ cái chữ em cái chữ y mà học đây cái chữ lại đi cái chữ papa người này rồi chỉ cuốn cái ba cái là đẹp cái là nọ cái sinh nhang học cái em lang salang học cái lang học hiên cái sao mà cái cuốn cái siêu bà đó thì cũng cả đắp cái chữ cái màu ngang tây mất cái chữ em cái chữ y cái mình nông cái chúa họ mình ta sẽ xem mình đang làm mình cái lụa làm mình đi đây cái bà đang nhảy cái xem cái nông lá số bằng long công nghiệp bằng long đây là có apa cái nam cái tên cái chữ papa cái em bắt cái sa kita sini kan dia kan sin jam thua kan dia ko pa long umat ka sa chikan mana tenta jing em jam papa oi papa em dan shu ban yang ni nam la shu ban yu ep em la shu ban ni kran ba phi em la shu ban yu aslo ke so jam bi papa re ki kam ki jing tre jam bi ba phi le cái nông cái mặt thì mà rau cái nông cái đen chặt cái đen chặt mà bị là bộ bị nạ bằng để buốt cái đen chặt cho bị bạc cái là long gì sao mua về cái là long gì sao nó cái long của nó rất là tí cái chuyện em cái chuyện cái khuôn và nó cũng lấy sự khuôn và bài cái long rất nhanh và bị là ai cái nghĩ cái khuôn và nó chỉ para trong số của bài mình đang đi ấy số bạn ông trong số papa bạn lao trai chỉ su papa bị bị thế, cô lấy sự cô đi bị baro, cô lấy một cái cô bị baro. Cô lấy sự cô này sẽ rồi rồi, sao cái chân bị con mati, nên sẽ làm cái lòng cái chính cái cô là chúng taจะมีหลังว่าเราคนที่มีสนองเด็กเองไปเสียด้วยในที่คน yang sering mengtrai melakukan no, yang sengaja mati yang papa yang sosial yang berbuat mak membeli lagi, hati kon yang sewa yang baru boleh, jadi ini pintar kita, jatuh apa yang yang kuat dalam macam air musim dalam tahun yang baru kan, bagi haban buat di dinjat, jom email iba, jadi ini berthon jadi, jadi yang kuat dalam berkon sekaligus, ini saya sengaja yang ketiga melengkap pada halal juga Naiba S. Michael Jarwa. Dengan report semua berkat Iba Michael beliau anak itu tinggal berkat kalau jangan berkat. Di dalam program Iba tim di dalam perlok baru kelas kapor medan dan guru Iba Wantisha di kami Syah di Twitter na di kelas pemilu nangka jadi pastor bah di pastor nombri di Twitter na di Malaysia pemilu study tour sertis bangladesh di download setting lekin dui setting bagi alam ini sebun jaga isu hatu por bagi dak sukan mau hadu mentah dia lawan pai sini lawan sini ini lawan pai sini Ije pun tekeng beri cipendur tekeng di bangku sultanan kamtam ga ridan syati ila dei mai wei na betul ti na ba di na ko khasi pamen ni pada dei ek boleh syam patai bila sen ta tu ban dia ru dei ga sen ben kong ri syam patai beli mi da jela Malaysia di berjela curi India di mai lalong hatu por ri dang yang bagi dang don ko lalu tu wei na di nong yalam bat poisi cika ba per Natai pastor SP Swe SP Dekha Parti kui pastor kita masan Idoraba Tidong bi bersama Juledan Hakapor hai ni program ibadah kon kali program kon kali program le buram ya urang ba cekan geyeng haga dikan ku besisnem ha go play no bolong tau sim no siladi kali cepnia ha pesta to play ha go ai urang ba kata malamaya ba em hale patai hau lalong siau syat sian barat ba yang kesem dia kelang salang bat dia kebalang ke bau udon dia kecing sim no play seladi kadai bau play kadai sider pemayan hijau play bau play ulak hamdan kam ban ya keba kadai ke yang kesem kadan kam yupa jadi ke yang kesem dia hanol kadai kanurem bau play deng ba ci khot no yu roba rata ko piang ba ban don ban syong ban sa no bat u ha kecing so kadai pam cukup Ngalai kedua, ia syasya di Twitter syasya harpo di kuda ni mana omne. Hadiah kedua, hausnya maracara apa yang akan kegiatan. Ringkat bagi di perkelas di pakatu ini kita nak hang ni.
bat juwe bat lesik bana pori ko nadin nama patras jungi bi puli ne halihu hakatu pos na jarwe acara hatu menta mene yelong kong si men separa ngi japun ngi ya endu hateng bat kita cindu cingi waladang na puli laslemba na du sna acara ngi cindu bat si ko cingi yelong tek kum si sen kamtam hapang stom ipasyan bebe ni MC Markilian tede halo kan ni kanong rimba snem hajar aru ngapoi halo ha kan ni kiyeng sem ana ngapoi ni kiyeng sem ngala singkai bat ngalai kendu ayo singkai bat upa chung ni kiyeng sem kadi kesien ke penekong ya pan tuyu ulong bekencai bo karya parai bat tenan dan kikentin kibami nau di ramba kilong kikentin kesia kikentin rupa kisri kikentin kiba amin sim hamtam ini hagat por bila puli bagi kiu syakrang badan i hakmat kita take untuk kita buat kita sama ke badan nak nurin sama badan pencintai nak benda ke imlang salah hadiah kita syuabi klan beli dua teng sisin ban doi ke bang kham sucan yo ni ramba kede nama ba uni ramba ude nang te nasional nong beri nya de na lain kon ipa jungai de na lain kon ban ngayo citim na uni ramba ba ulai le skur kat badi pa junga ngamte isnem kan no bar harcing bamdam cina kinsa ko ngamte ro ipa junga idon kalau snen kata leng lala ban mudun mayun mayan leng ba tinok na junga ba pa junga ya kata ipa junga te kalau pas motanat bat ka bakha ka barasu i sojan ju ban ngasim ru gen yeng kasem ikikun jeung gen ku himen di para junga te de halo kan ren isasya ila ong ya shopping crab ikwa ban bu chicken mau yo pa jo ding ngasem de ngal ong ya sikwa sasya de ka ba ha e ko kle anak ban pensa chicken mau ya la pa mano bang kwa ban pensa chicken mau pa halai bo ribu tung ki khun ni kwa ni ban temot ye lu pa la ha kan lo benta dan ni ha no no kadur dan ni ha no no morin de hadiah ba pa ula klano isasya ila khun dia nga ila ngala laptop kacika story sepang kacing im coy papa nadu baidang kena hadu kisni ba play wasim no i sebedi de la ai ngai kan ni kemadusret kacing to ngala puli ngaong sia ngan simpol katuen por nomor ba ngapun kikam andre ngala puli ngamnang basnge ngapuli tulis gede bangalan pendep tang den katu belisni desa asli ya sin no adem kui tengah orang Indonesia ada mengai Indonesia simpai semapi. Kalau kita kamban ot no, bahkan kalau kita kamban aksi semapi. Barang si berpadi ada long kepala, ayam yang asli sih makan hun, ngan pek yang mengasah sisi. Di iri lah pendek buat ila ayah haipot dan kon ngar marayo buat hingga sidem kriang. Pada peleng simir sisi pendek. Ngasno kau tak cingat pendek cuma berpuli ni kau ketika puar pembayar. Kembali sih uni upah jadi kayak kasem. Ubang asui, udne orang pak jadi kasem. Tak mensim nasional tu ulah aibor, ulah sian boringa, bangan puli kena kau ulah sultanat, kena kau. Bat kai ke bangan sultanat anda puli kena kau kalong. Bangayo cikte sepang kacingim, kacinglong, cingban, cong ni orang pak nadu bawan nombriu sian kutai, kamtam nadu kipor, ba ublay ulah khot yu siapa palang kristal. Isni juga cilok kena tu bilog isni maksudnya nak hangteng yang beri bandau ada kecikulen hangteng yang beri wan patulin sini sasar band harta kecilong sama apa boleh dapat yu bandong kum krista dan mensim ke pendem kemensim ke sore siam nak tengah hendrai lu pendem hagamon jong kecing khot tu grey ulalong krista band habang apuli kecing tu kum krista ulalong sisya usamla krista upala yaibe ialah kacing katkum kacing sotu kacing itu bantu di luksa kum Kristen Indonesia uta nombor Indonesia jom Yesus Kristus. Kini kacing itu kum sama. Baru lah Indonesia tu sama kolong kum uta sentio bapu hapo kabalang Kristen hamtam hani ko kabalang lawan. Dia yang kata ulah kikam ulah yo citrai iba katkum kacing tho ulalong haba hakikam bola tray hakikam sukar ulalong batray hakikam ubang puturoi lati
Umam purung sing ni lagi. Dari tray hok ini cing tray. Buat pendap hong ialah kamera. Umi kapor kapiang kode tray. Wan pai do kapor kapiang. Buat udah tray hok sisa ialah kakam. Nangta. Ada orang polis isu hakikam cung hukum sama. Ulah sim tentang hakikam kum. Udah unong tray. Hapo kapalang kum sama tray hapo kapalang ulolong sama sirhem kum Kristen. Ulah kikam balang babun. Hapo kapalang lapan. Buat kum sama la pendep hok baru la sekri hok ialah kawalang buat dia boleh ke pemu ngai sekri berarti kadang kita buat boleh lesi bila semlaban im hok haru kisni anda ulah syang kurim ulah syemi cikli buat ulah long sisa om tang ulo orang ba rei ulang pa badan kicing kekia yang ngasem ban kintiu yang ngasem apa kicing gobon di bendu de leng ba kini ke bang puli kalau persoalan nasi sehingga onda laran ba syam la trot lane syam la senjor lane syam la bonkam hadwe pe kam reng yaine kum uta Kristen beserem ban yaiket na kapor haba ya kapalang ka ma uda de gane kicing long ke u ublei la i lari ka bang u ula ku kerhai ke yang kasem ban Hagabang yang pulih sisu kalau bawa ulas simeta tang hakikam kewalang ulas simeta hakikam senang babun balikam seng apoke ukes babun bal haman kikam kebulakit ulas sejit bankin ulas penankam hok ialah kasab kita balakit kia kom orang ba sisa batrai hok ialah kam kani kalau sisa kan sai babun balang ia kan sak bulale habolakit hok ulale hok ikam babun Kawai ke bangas ngutan lat kemudian nasdang aku dicip jenis romba undi romba ukam snow tenat bangkit ya kikam jong kabalang dan kikam jong ublay ban ya kikam jong kapertai ni babun kena ba ka burom haga dicip bonta haga kikit ikam balang kikit ikam kapertai kacing kuak burom rupata andre ne romba car kumla ong ngani ka ubam kuak burom ubam bespa, ubam kuan bor, Andrei, ubriu bacai, ubriu basurit, ubriu ba iej ublei, ubriu ba iej balak kaya balang, ukhamla bangkit ikikam cakabalang, ban boyukit ikikam cakabate. Kane kalapan kane kecing long cu kebudan aku mensim, kapen long yu kum utar ba pada cingsuk, kadeng kilekor babun buhaban kit, ulalong ba pada cingsuk cikmen. Kador kadar cu kapu kaping ulalong rong ku kupa boda bercing sok cikmen halor kelingkor buhaban ket ya kayeng kasem khamtam hakisni kia harba kali kayeng kasem kamar habai kemi dan ikurim cu Indonesia adapte ilakran buhaban ket hil kikun andre don kanono kamat sosi upendem wati lade hakamon cu blai bau blai wok niai ini ke baro Sekali kali kicing long cu ke bak pensu tanat ke bak tik cimbot inga. Ni pai jadi kisni ke bamenta. Ngandur berong bak kamnya ban syem. Hakan kecuk ke bamenta. Ya kirang bak ke bak kum kirang bak sisya. Bun kirang bak ke burong di bawah kirang bak. Ngaruh hari huai kirang bak. Nyakit ikam balang. Nyakit ikam enlang salang. Ada kicing kuak bor. Kicing kuak burong kicing telur beri bobor ke bahadu kata. Andre underang ba kulapan i kan kusa kan nomuna ka babha yang i kirang ba digobun ki breu hakim lang salang banlong ubreu uba boyo ble mat yaki ai jombat thai sigi bago yu ble kumutaw no ilam ba khmat e tang ubreu sisya boyo ble kumno ilam ba khmat e boyo ki sum te ka chipni jom dari ka yin asem di khon ka lu jen asem ya le kon kabang ada ngoburam hadu data kani kalong sakaway pat kanomuna iki way pat yexem banbo cingken mau yelo jompa banong klat yelo jompa walau laklano nagale percaya dari ban yeken mau igemati mulale nagbanta ki khun ngilong brio man brio namari ipa daga bangindai ban kret yala ipa yala imei yala harapun bati lapan hekan sadi ba megare kani kacingrit peni ne kon kansa om tang nakabenta kapateng banwan e kikhun kiksi andre nakabenta ke ilang salangi lari pulei cingem jonderomba kan lo cingam sim bakrau deng ba cingem jonderomba nakabenta pateng banwan ba kumno kikhun kiksi kidei banbut e kamati ke bakilok pa kelade namta kikhun
kilale na ta kilang salang kham tam kilale haga balang ka bakidon te ka ai bakali ki em jorong ba le la khot noi yo shabreng ban shong ka ba du andre bakali ki ka sem ka ba pen ka mau ni rong ba ben sim na jorong le na per ko do ini yang sem bakali ki ka sem ki khun ki di pesagurim di bahaya masem di bahaya idon cene bahaya marcan bang deramba bat baro kiksiu kinabit kinabiang ublay na terkuy kodo kenapa kani kasem kanla pan bul di kemati kaba undirang ba ulatan i han kayeng kasem ublay sipun ya Pak Michael nak bertanya ini seperti kita penskau pedeng dungi walang impat yo ini kuat mak saya lapilat dia nanti ingin penitip dia ka story belengkot jom mereka kon tiba nong lo dekat lembat pi haki tentang apa kot jom ka jengim jodi saya minta ni kuasa gue pada pentah berkata tolong jasko ya ka program bakatpang na kiksi jom ulim syekri jom terang malah no ilet teman basan bi nongrum te gidan art di program dengan semua haban kot iki ka program belengkong naka kini kita tunbut ka program apa tesoba dia berikong dan pakai gue beli bela ini baru kungin dan kami makannya ke por nilai penilai kungnya banyak mau ya kajing dap sistem awal ya kajing late nau jong i parat juga ban akan ya por na dan ban ai dan jong pi baru ya kajing rai kapa nilai tahu i dam ta juga dam ta i parat tu i juga but kani kajing rai kakerteng keluar pernah but ini kajing rai kalong kum kajing keren jumi ki kun ksio baro nam ta jumi parat jumi te kumbani aktif bagi para ilong i beliau iba kam jem lut kam jai dia kani ka jing rai ru kalong kum tahi but para tu ilang kum kapaz ni baro awat kum ilang kapaz kaya ilang lang kapaz ni baro ai ki kun khasiuru ban sibon ha ki ai baro ki long din bi ilapo nam ta ji ki kun khasiu bat ki mati ki bakrau bi ilapo sekian dia juru ikan jingrai kalau kuntai ba i ki kun khasiu ni don ban bot bat ki mati ki bakrau ki ba i parajni ki ilapo nam ta ji Bye.
tonight. You're being in my Sadam pikentro abang yang pikro matlikdo anda nila tebruk kismai pikrau matet mulai nombor langkah Wanmulai tutsni dalam aqua mansimat mansteng banina adot kentin keku kedok niai kenmau bahkan nomeh bat kenman krab kenmau batin buram yublay bahkan manha hasla bertai kentin hadu hangi pikiran kapur banlet kalahajan yang menyar bani panlut pandu ia pingiso penuh mulai kentin kalian yang ini pikiran Jisu ungat di umat Nabi Mentaru dan hamil bani Sempului di umat Jomhi Kemudian tiang bakang Nabi Kublai baik jenera Jomhi Jinsban jengkerau Jomhi Minyai kemak Kumbar ketul Jomhi Hanya kasuan pak Kublai Shibone, Bapak Lai Bapak Jengwai, Kaki Lagi Lai Wadiku Jadi Syasya, Kublai Lega Putri Jengwai dalam buku doa itu kata-kata dalam kubuar bakal dalam minta Jomli Langkuaro Bertunjuk ini di Jikule, jadi Kentin Putri di Pasobang, di Pasokian, di Timur Hado, kata Lena terkuat kita Jomli di Samut di Kun Syabri Jongtrai, lembat di Rangot di Kun Kusiu, Pemang Soto, Warga lembat di Haka Jingim Jomki Pemang Sengi. Jadi pada Jom Beijing Air Kublai Sirpat, tu ni air ni kapti 2 jam Sirpat ini. Midway Kublai, boleh yang long lem dekat bati, lampen dan kami pian berbun, bagi benda Jom kasar patalen Jomki pidan. Pilong iklud berpenai. Jom ke yin kasem, jom ke balang, kesinong katau, bertunjuk hadari bagi pendiri di baru kue. Jadi dan dengan itu, banyak kita lebih buka yin baru kue, di jinduai. Jadi kan ekor, ini lah kue sebentar berkampung sana, berkata kalau bah, minyak no ekor pelajar ekor dari Reverend Dr. B.L. Nongbri. Yang terakhir kalian jadi pastor, yang ada yang mau, lain yang ikut hal kata-kata, ketika kalian jangan simen, kalau ikut hal ini, kawai nanti program pengoyo akan attend kedai, kawai nanti program kerpan lo penolong nanti po jinamho, kata program lah ada memorial lecture on Thomas Jones the first, kalau penolong agak hampir dari jam September jam 9 saja kan review. Tim jom betul ke lecture tu ni kalau gumne Thomas Jones the first missionary and visionary of change. Bagaimana kepada pastor tu kapor ai lecture ketika bentar boleh Thomas Jones the first the transformer to socio-economic, socio-cultural and socio-religious empowerment. Dengan ini lecture kepada ai Kain musim sekali yang aku mulai nak binong hikai hapo sekolah. Kena kai kau mesti lah ai lecture berkumpul. Rengkat bagi late Reverend Dr. PBM Basamuan, nanta Reverend DS Soket berkumpul ni.
kalau long kecil kerku nak minta juga berdua perlu bagi kailan minta ya ko nora di school yo kan aten itu kan leksio kalau long kecil kerku tidak ada yang mau pergi leksio ni lah yo bagi sam si kena bagi kena yo ya ke information ni kecil dia bahasa Tanjung Thomas Jones upanen kong ngam kuat an bunia bukti nama kuat rakyat ini ko ngang kono jadi pastor Reverend Dr. B.L. Nopri aku yo kan pelak pagi ini ko ngang rai nak kerja di dan ayah dia jauh pelak mo la kalau macam keren dan dia kalau kat tuan kita kalau ini ko bagi dia ini dah pastor master di komen di balong yang keluar buat mengelam ya ketika program yang dibuat harga bangio ya kawan mulai burom ya ketika kot syakri bacar-jar ya kawan ko dari kun katu ijong iwan plisha dura kasihim di pastor ramba baki weipat di pastor dengan alam baki wei kebaikan lem rumah ni report di ramba kita sahabat semua baru di teman besar dalam para musyawarah matkerpang di ikut kijong ikisi kijong kimen di para ikut ika kijong teman besar binong rum kawanlah yang liga cingku play kabakerpang di yin bat kumju ru yang kapalang di berok away abai syasya ilapun bai laong yang bateng nilai long kum sipara bereng di sini jam lai idam ni kenika program le bakarpang bat kebakum le yin ni kwa epi ya kaban wan ni ban pelai ke kuat kaba ilato de kucing bat kecilai denti kejong ipa kejong lip penulisan beling dan nongrum sisir perkat snow ba ngamlong ubah biddo dia kaban lekat dia ketika benta hari day bat kecing kejong ni syakri yang kabau play ulah penentang borba nadu ket rempe juga yin kabau don agak palang lembagi senem bat kumju agak senong katang Henry dah bah snow eat, but snow burom. Leisha, yaki men berpara di jong ibang snow, lagi jong di para, bat bayin basen, bat kantam ba dari snow burom na bakarpang, yai temen besan, lihat tulisan binong lom, dalam diam, dah kami silpat. Kalau kemen, kalau tampung sebentar, kalau jauh ru, kalau tinggi, kalau tempam, ya kami sim jadi snow, kencing snow, kencing nyaw buram, ya mati lain kesia, bau niu syakri barit itu muglai, ulah pentau dan balik cing bak kencing tray kecembu, nak kencing keren itu babu Michael, ibalong parlok. Ubah ngadu kisi na bangro ni kendu ngidang yejan bilang iyo ke pol bagi kendu teng-teng ila kren badanya kana kamta mi bentang gedai begato katar jong dan kasih literature iyo smeu na ibayo puri bria baton bu bek yang dicimpo ya kaba ikun idungi sesya ilabu agili gidatko bat bermut bernyat iyo ya karenjeng kecong ni orang ba la kalau kumukun kena halak senong kabalaka yang tendi yang kena bahkan buat anu kedong bandi iki umpok liu jong getting starts bat kumusamna iyo smeu badin ba ulap diang yo pres kumnong penin mo jong ID yang kacang ngecingin, ia kaban pray minot, bat ia kaban sati kum syakri urit, bat ia kaban income tam yang ngecingin, kumukun samla Krista.
Sebab penci yang tidak nut ke jongah tolong yang banyak sengau banyak ikan tam. Lembah ke cing ruai, bat lembah ni ke poetry, ke bagi siu kila ai ke puak. Kapatai bat ke yatuk, haduk katnu ke cing krau ke jong u, kum ukpa hala ke jong ke hi. Om tang ba ublei la perku na ke sengkai ke jong u ini kikun kentai bat cendera. Henry kunju ya kini siu. Bagi kentin siar berupa na malam ni na kadok lut ke jeki lembang ke jiwai dan ke putri. Ke tu ya ke jinglong ke jong ramba pumukpa hala ke jong yin. Ubala ubayai haba pendap pendiang ke jenokam ke bede ke kamet. Ba kamtam haba saindur ya ke jingin ke kenjam sin jong ke yin ikun di bat kumju yang diiksir. Ngakan mau bangaisyen yang orang mak membang ralong kampung ukro pastor. Ini nadu kata kepuar bangaisyen nengkong bati. Kekhmat kebapu samki. Bat kemensin kebapempau dan kecingkemen. Ila cuya keren, ila selok, bat ia tu ila cuya lenti kejung ikum syafri jung play. Bat kumju ruik sengi ke berim kamtam ni kata desik LMNP habai tip pengadai na kapalang nantai na smith. Bat nadu kata kapor. Ayo iban kendu iki na kapor sa kapor. Bat radang ni kejung sui ke bat kerpang bat ke ka bang maya na kecing im kejung i. Bat tang ni kendu kejung syong bat kejung syong ka kejung kana i. Mat ko pu sam ki kejung i. Un sin kelalong kejung ai men sin ko bakra. Bat ngam jura abang apoi sini kapalang. Pada dia nak balang dan pendek dengan drum siwai pak kilong ye. Ngaju pet dan ngaju persangkat balang. Suap menik pai an yo dengan drum baju kat ni yin pat kam tam ni ban kublai bat iban kren bat di syafri jumublai. Layu tu lengkot dai babu Michael. Ya kejing syafri kejing ha kejing balang. Kumusamla bat kumu teman besan bat kumunong serai. Bat mabigi kun jaga balang hangani. Bangai jaga balang laban. Bat kiwai pat ki balang ke bai la ai di syafri. Kimsaki jaga taka passion ke bai don. Naga bentalong jong kenrab ujung i Cisu Press. Tanah next camp. Ba uni syafri hakaya kabadian pun. Lewit bonon syama. Ola ai tingcat kait ke bom cepet. Pai don menta haga syarem ke jong press. Bani kecing in ke bangilio snow na makikun matemba kini ginokren balai cemat. Dia ku ini pula long kum tau dimba baru ding kelai. Ya bau nongwai sam larwai ya bau tung harut kawa. Baru sei lagi so Islam bagi sentiu aman la ki ayat. Bat si kentin apen pau dari suburon ya ini kun i jong i. Bala pendut ika sbi berkepur palemba ulung sia berkesap ika bau blai la ai po jong i. Ila timot yalau jong ukpa lemba kani kot lingkrop. Banangit scam. Baka ka badan po ka kani kot lingkrop bagi slang jong ka. Kinlong gitin aim sim mit pateng bandang wan om tang ikun iksil baka yin bajong i. Kani ngit ikun jong ka palang baro. Bat kumju yang ki para nong syarai hapo laga jong kapalang. Ublay nang terku yaki syasya bat nangay penong kami ngesak. Lemba ukulom jong pi. Minanga usay kuway pakikuat ki panong na jong terku ru yakari berkecari pendri. Ba lemba ini cipo. Om tang pila timot yin. Kadam ru kabentang krau yakan pendru spa. Yakan tin kasih. Kabalong ukut lom jong gacang penri ujung ini. Tanggini kempin kibaleng kot. Kesimno ini kelap. Yang ban pelat pat yang kini kot. Usyakri ubacar-car. Report di Mrs. Bon Prisha Dora Khasijin. Makalai paiba ini report. Akan saya boleh pa, boleh pun, baru boleh kumensil bakun.
pat kumbawa om dai nom tho ya depan ya ban ai yang go kupi ban kong siapa barang kaba i long mong sarai pat kumta na ai ni ai pastor in charge i Reverend Ketu. Kemudian disebut pastor, kan bagi ini kinti berkeren bertunjuk ini kelas roh dengan mereka kuat. Jadi nak yang jangan kuat menai kumulai kapang sampai Malaysia, ini dah pan penbi kan kuat. Orang nak sedang menemo kamu nak kamu kosok, pan thokot, pan penbi kan. Haki program di bawah di pengayo pan aten kan kerja kelas kuat. Kemudian di penki mengarang persiapan thok, yang berita sismi asli. Kata kita mesin kerja normal kata belum bah yang macam yoy kata bukan kata jingkot belum way yang yang thok thok belum mengaji di artikel long yang dekat thok bebat kamu kosong jadi mulai pastor saya ngeliskan bahwa dari bebat kopi piloyo ani thok kalau muat tenang yang dimati bapak jom bapak jom ki bertunjuk nang tajong ka ye kasen ni borokwe ulen berkoi di nang orang kata mati, nang asyik juga boleh di pinala penmi isu kita bertiga habis ni pun iban nang wan. Jadi pun ni dia penwai no ini kah program ketang ni pun. Tengok semua pun kau dia i Reverend MJ Scanlon yang dia pun ai keting luai, bagi keting kerku penwai. Kau play ubah start tabawi, ubah nong peniem dau Jesus Christ, ubah try jongi. Tolong ka burong berketing kertam, kajeng syar berkabor, mentabat hadu halakarta. Amen.